bazakina kabumba ukuntu biri Courage. Kutafanya Mazina yaje nitwa Maripo Boss, ntuye hano mu Madegu, ndi umuyobozi w'uyu mukino ugiye kuba. Yego. Yego, mu Madegu mwabyutse gute mwiriwe mute? Hano twiriwe neza, twabyutse neza, haje kuba nka saa 8 imvura iragwa, ariko iza gutanga umuco kako twadufite kino gikorwa nyine cya final, duha akanya kandi harakeye hameze neza, abantu bose barasusurutse. Yego. Hanyuma turabona abana ni benshi hano b'abahungu n'abakobwa, iki gikorwa niki? Kino gikorwa ni sport. Yego. Ni sport, niho ikizi no minembwe, wabona nyine ari benshi harimo abana b'abahungu n'abakobwa bigashaka nko kugucanga, ariko kino gikorwa niho gitangira, ni cya marato no kwiruka, hakabamo n'indi mikino nyine yiwacu ino murenge. Yego. Yego, hanyuma nyuma yo kwikina niki kiri bubi? Uyu munsi twatugize hafi ukwezi bitoza, uyu munsi ni final, nyine hariho agashimwe kabo. Yego. Barakina abahungu n'abakobwa cyangwa n'abakobwa ku? Abahungu bafite ekipe zabo n'abakobwa bafite ekipe zabo. Yego. Uyu wacu ntabwo yarazi ni kanje we no magrupe yombi. Je bashatse kwisobanura ibihembo turabizi babibwiwe. Birashimishe cyangwa biragaritse? Birashimishe kuko batuyenga ko kizakomeza. Kuvuga ngo ubutaha nyine. Urabona abangaba bose baranga sibo bari bahamagaga. Mpamvu zo kubona ko bidashimishije cyane kuko kabzaho. Bamwe bavaye baguye kuva mu bukebuka. Ariko twashoje ko ubutaha buduheza ibihembo bishimishije kameme nyine. Uzurake imirimo yawe uzingo wagenda no mu bindi nyine bifatikana. Yego. Rero groupe A na groupe B ni bande bafite amahirwe yo gutsinda? Groupe A na groupe B n'ubusanzwe iyo umwe kitwe kwa groupe A kujya kare cyacha amahirwe akomeye n'icyo kwa gikomeye. Na groupe B nandi kuvuga ngo atsindwa kuko umupira tezo idunda. Wowe yacyo ndasinze ashangwe arasinze cyane. Amahirwe ko agenza ko kuri A. Ariko ubundi hanyuma wewe ubarizwa reka twumve wewe ubarizwa mu yi? Yenda muri groupe A. Tumva yashatse kuvuga iri groupe yiwe. Mwebwe groupe B mubibona gute? Twebwe turatsinda bizo biriho. Turaganye. Nawe karabivuga bizi. Arabizi. Nuko yemera gusa. Vraiment. Okay, sawa. Ubwo rero imikino igiye gutangira, turaza kubonana nyuma kuri finale. Ngaye basezera. Ngaye sezera bo washaka gusezera. Nabo ngabo muri kamera. Batangira umukino. Bahe. Sinzi yo mu. Tawaruze ngo bisida kuri moto. Shake mwagiye kugufotora. Bishuge umugozi wasigaye. None. Bani wareke ruko. Wareke. Sio hasi.
Akama muhutse man. Umuntu ukamubona atamenye uwasize uwundi. Kene dari imbere. Oya. Akama muhutse man. Umuntu ukamubona atamenye uwasize uwundi. Kene dari imbere. Oya. Utangiriye kuri ekipe yabaye ya mbere mu bakobwa. Suko niyo yabaye ya mbere. Wabonye imwishimye. Kapiteni yagize isoni zo guseka. Kapiteni ekipe 18. Niño envelope ya. Aracyariho gusereka. Akijani. Ari mwanga. Bamere bitege wabayizi. Vende nimwe mwatsinze? Aha, yari timu? Timu numero 20. Yari A cyangwa B?
yari be ariko ntiyaje kubona umwanya wa mbere. Yes, hanyuma mwishimiye igihembo bingana ki? Turishimye cyane pe. Yes, hanyuma nimumara kugabura niki uri wawumva uri bukore? Yewe nifuza entreprendre quelque chose. Vuga mu Kinyamurenge abataza bumva Igifaransa. Nzagura teni. Sawa. Hanyuma nimero 20 nimwe muje mu mwanya wa kabiri mugiye mwavuga kuko ari mwe mubona amahirwe ya mbere. Mwabyakiriye gute? mu mateka kabumba kaza kidunda zabonetse mu ngomba twara umwanya wa kabiri kuko nta muntu zo expert mu bintu byose wenda kuri wa mbere cyangwa mu wa kabiri twavuga ko kabumba kidunda nta mpamvu. Yego. Returu njombaye. Abateguje kino gikorwa wababwira iki? Abateguje kino gikorwa rero twabifuza ko bazakomeza gutya ndetse nabo bakazateza nk'imbere ibi twako twabishimiye ko nanone twabifuza kuzakomeza gukora ibiti bingibi twabivuga. Tamugisha mu mwifuriza umugisha go twawifuza ntitwabishobora ndetse n'Imana bibakoreze ishuti byo batekerezaga. Murakoze. Yego ye.